Kuri uyu munsi wa none ku itariki 17 Gicurasi 2026, Leta y'u Rwanda yafunze imipaka imwe n'imwe iyihuza na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahanini biturutse ku cyorezo cya Ebola cyongeye kubura umutwe, nyuma y'uko iki cyorezo cya Ebola cyari kimaze imyaka na nyakaka gihagaze, gusa mu myaka yashize kikaba cyarigeze kugaragara muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse umwe mu bayirwaye akambuka no mu Rwanda nubwo hafashwe ingamba z'ubwirinzi, bigatuma iki cyorezo kidakwirakwira mu Rwanda. Ni nyuma y'uko kandi umutekano hagati y'ibihugu byombi urimo agatotsi, ahanini bijyanye n'ubundi ku iyicwa ry'abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi bo mu burasirazuba bwa Kongo bakunze kwicwa umusubirizo, ndetse leta ya Kongo ikabigomeza ishinja u Rwanda ko rubyihishe inyuma ndetse runafasha umutwe wa M23, gusa leta y'u Rwanda yo ikabihakana yivuye inyuma, nubwo M23 yo ishimangira ko ubufatanye bw'u Rwanda n'uwo mutwe ahanini bushingiye ku kuba u Rwanda rutagomba kwivanga muri politiki y'ibindi bihugu, gusa u Rwanda n'ubundi mu kurengera umutekano warwo ndetse no gutuma ibi byabo mu myaka 32 ishize bitongera kwisubira cyangwa se ngo bize byambukiranye imipaka y'u Rwanda. U Rwanda narwo n'ubundi rukagirana imikoranire ya M23 mu buryo n'ubundi bwo gukumira amateka mabi ya jenoside yabaye mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Leta y'u Rwanda kandi ni leta imaze kwibaka mu buryo bwose bushoboka, yaba mu buryo bw'ubwirinzi, umutekano, cyane cyane ariko hashyirwa imbaraga cyane ku nce z'imipaka, kubera yuko ariho hakunze kugaragara umutekano muke, ahanini biturutse ku bihugu bihanganye n'icyo gihugu, cyane cyane nk'ibihugu bihanganye n'u Rwanda. Aha twavuga nk'u Burundi, Kongo, aho rimwe na rimwe ushobora kurangara ugasanga bakugabyeho ibitero, cyane cyane ibitero rimwe na rimwe bishobora no kuza bikanaba byanakwangiza ibikorwa remezo, cyangwa se bikaba byanashyira ubuzima mu kaga bamwe mu basivile baturiye cyangwa se begereye uwo mupaka. Magingo aya ngaya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta mibare iragaragara cyangwa se irajya hanze igaragaza abantu bamaze guhitanwa n'iki cyorezo cya Ebola, gusa magingo aya ngaya si Ebola ihangayikishije gusa. Icyorezo kindi cyitwa Hantavirus ni icyorezo kimaze guhangayikisha benshi, ahanini bijyanye n'ubundi n'uburyo kimaze gufata rubanda nyamwinshi, by'umwihariko ku mugabane w'isi, cyane cyane ariko usibye ku isi, aho cyahereye kibanda ni ibihugu birimo nk'Ubushinwa, ibihugu byo muri Aziya ndetse n'ahandi hantu hatandukanye nk'ibihugu by'i Burayi, nubwo muri Afurika hataragerwamo ibihugu byinshi bitandukanye bifite abarwayi b'iyi virusi, gusa hagomeje gufatwa ingamba z'ubwirinzi ndetse no gukaza umutekano, yaba mu buryo bwo kwambukiranya ibihugu cyangwa se urujya n'uruza rw'ibicuruzwa, aho hagiye hafatwa ingamba zitandukanye zirimo nyine n'ubundi kwirinda n'ubundi ko iki cyorezo n'ubundi gica mu myanya y'ibihumekero. Nshuti bakunzi, mudasiba kubana natwe, niba uri mushyashya hano wisanze hitwa Taifa Rwanda. Icyo nagusaba, niba ubona bikwiye ukande sabone cyangwa subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi.